ade mage darifula silsilaga mire algon menge mawduwa ki dua kurumaki ei wara muhimmu kame dua kurumaki ege zatuga alukame man nabiyya sallallahu alaihi wasallama bayan kurwa fadan ad-du'a wal ibada dua yaki ei alukame nabiyya sallallahu alaihi wasallama bayan kurwa fuwa gotun dua yaki alukame algon men dua kuran jeheni Allah tabaraka wa taala hazrat emvima algon men ginen dua kuruma warabbur samalu kame denje nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menge emmeha kandattahuga ginen dua kuruma wani barwalwa ekeki kankame algon mehen dannawa iruga timage faawanuga wadu kendunima wes Allah tabaraka wa taala ga hazratuga dua kuruma irshad evwafawe mane ki ekankan islah kuruma masaka kuruma ekuga ekamuge he tawfiqan edi Allah tabaraka wa taala ga hazratuga dua kurum emvima dua kuruma ki waki bodati kankama khasavegen wa kamenno kudi kankama ves algon men dua kuram wane ame gota duniyavi faada hori kankama ves algon men dua kurvene okhorovi gotu algon men faada ya laba hori kankama ves dua kurven mirege algon menge darin tarbiyat kurumuge mawdu'a kuligen dua kurumme annani ni darin tarbiyat kurumuga ekudin islahu wumuga waram muhimmu daure ada kura kame ei darin nattaka mambe fan he dua koddin mambe fan ge dua yaki daringe hagguga gabulu wegenwa dua ikama ilmurin vidalwe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulegga warid wegen aspave tin duai ijaba wegen ve salasu da'awatin mustajabat tin duai ijaba wegen ve la shakka fihinna ikamuge besqala shakkenne ege terege baade da'watul mazlum aniyale wegen wa mihage dua wa da'watul musafir daturmati ga wa mihage dua daturwariage dua wa da'watul walidi liwaladihi adi bappa darifulattaka pura dua mamme fange dua yaki hame kani bappage dua enno mammage dua yaki ves adi hama me darifuluge hagguga qabulu weviken wa dua envi mamme fang ekudin tarbiyat kurumuga ekudin ragalumaga genawumuga gadala masekke kura iruga ekamuge terega warabbudu foruifawa sirren ei mamme fang ekudin nattaka he dua kuru ajabu kurani vigotaka kudinge uluma eheo badal hagigatuga annan algon menna kamuge muhimmukan dehawe gende Allah tabaraka wa taala fonuvi mai rasul be kalun nabi be kalun ebe kalun ves ebe kalunge darinna he dua ya edi wadagen dua kurabafwan Ibrahim alayhi salam ekleg fan kurabvi dua tahuge terega rabbi habli minas salihin adwa genguluwa ilahe timannaya salihunge tereng hujjaku devvande mane ki salihu dariyako devvande Allah tabaraka wa taala ekleg fanuge e dua ijaba kurabvi fabasharnahu bighulamin halim hilmu wari kujje Allah tabaraka wa taala ekleg fana devvi envima migin algon menna engigin ebede dua ki wara muhim mochekka Allah tabaraka wa taala Ibrahim ge faanan Ismail ge faanu devvi maves demves dua kurun muktaba levvi non darifas kolattaka e dua kurevvi wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina Makkah ge amankama dua kurevuma ekuga dua kurawani wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam timan kalege faanu ge darin naki budutaka alukan kura mihun gotuga nudavva ekamun duru kurawande denhama ya ekuga namadu gam kura kudinge gotuga buma dua kurevvi
rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a adwa barkar askala ko timanna ya adi timanna ge darinnaki namaz qaim kora kudinge gotuga lavva deve timanna menge dua qabul kurawande ema dua yaki war muhimmu echchekkan algon menna hege medani darin tarbiyat kurumuga ya ekudinna heo rangalu magu odumuga envima me heo bebe kalon me ummatuge salafus salih bebe fulunna balairuges ebebe fulunge tereng bay be fulun vidalwe timanna menge namadu timanna menge darinna hedi diguegende maniyaki darinnataka heo dua kurumattaka namaduga gina wagutu heda kuranje he tiwe timanna menge namadu diguegende ema migen algon mennan ebe ege udin islahu wumattaka ekodinnan he dua kurumaki ei me ummatuge helafa be fulun wes genguluvi gotekka nabiya sallallahu alaihi wasallam namuna dakkawa ekalek faanuge kaafa darikalun na heo dua kurevvi edduwa hegga hasanuge faan gennawa hasanuge faana ekalek faan heo dua koddev hemma me kankamun egigen dani heo dua yaki wara muhimmu kamekka ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ge faratum wes waridugen asfabe edduwa hegga nabiya sallallahu alaihi wasallama timanna yaga baddawa lavva heo dua koddevvi allahumma allimhu alkitab adwa barkar skala koy mikujjaya allah ge foi unganna devvande ema mi kamaki astu hagigatu ga war muhimmu kame algon men darin tarbiyat kurumattaka pura masakkatuge war bodu kame hasiluwegen daane algon menge heo dua ge sabu envima hama ekani darin tarbiyat kurumuge ukulutakasha bura masakkatasha wagutu dinumasha ekankama hama ekani barosa wumuge badaluga ehuriha kame ves kuramu darin tarbiyat kurumuga hifattanjehe minganataka kuranjehe kandattaka ehuriha kankamaka riya kuruma ekuga heo dua kurumaki waram muhimmu kame taqwa veri mai salafus salihun ge terega himeni wada gannawa bebe fulun wes wani ebebe fulun ge darinnattaka heo dua kurawwa egotun waridugen asfave fudail ibn iyad rahimahullahu ta'ala ekalek fanuge darikalunna heo dua kurevvi kama ege natija ege gotun darifuluge kibai heo kantatta fenigen diyakam hama egota uri zamanuga wara heo lafa darin gina mihegge bappayegge gatuga kubato darin ragalumuge sirraki suwalu kurima allah gandi huwa koffa bunani timanna ekodinna dua kurun hutta ennudame ema ei hagigatuga algon men arboda funko visnan jehekame darin tarbiyatu korumuge beenumaki ekudinnaki rangalu hedafa kudin kamuga ekudin hedeto belu envima duniyavi gotun algon men hifattan jehe minganataka tarbavi gotun balan jehe kandattaka riaya kogge kudin tarbiyatu korumun genda iruga kudinge hittaka visnuma fikura mi emmeha kankan badal kollevumuge badal korevumuge kuladanakan livodigen wa matiriwanta ilahuge hazratuga ekaman edi dennewmaki ei algon men emme wagutu palakavves handan attalagen waane kamennu hemma darin tarbiyat kurumuga algon men warabbod samalu kame denje kame mirege mawduga algon men hemwegen e wahaka me dakkalani darin tarbiyat kurumuga ekudin nattaka he dua kurumaki waram muhimmu kame allah tabaraka wa taala algon men naki algon men darinna abada he dua kurumati demitibi bay kamuga davvash